Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, ibasa ti Proverbio 28, versikulo 27. Mangted ka kadagiti napanglaw, ket awan to ti pagkurangam. Ngamno di ka mga asi, adon to ti mangilunod kan ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nabayag adita na pan naggatang iti plastik ken bote di tabalay danana Agnes. Wen nga rod, bareng ado ti inurnong ti katulong na anagawangan day ti plastik. At dapay nga taji naungat nga aso da? Umawag ta itirwar ti gate. No adda di katulong da, bareng irwar na tinagawangan da. Nakaamak ti umasidag iti inaladan da. Naungat dagiti nagdadakkel nga aso da. Iso akanayon anak kasara ti gate ti balay da. Mala, intang arudain. Umawag ta itirwar ti gate, bareng ilokatan da ta. Anya ti pakariribo ka, ma. Apa di ka makaid na. Itay simra ka kiti bodega. Nagado nga inurnong ti pimanaw katulong nga scrap. Apay nga inurnong na. Apay adi na yung basura. Jakman amoy ti day katulong. Pinagbalin na a bodega iti basura. Padalo sa amin ton sumangpet. Sa paimbaga ng agbakasyon pa'y kano iti sumagmamano ang lawas. Kasano nga rudan, katadda ko maikargak di ta bodega. Inkarga na mo't kit di itis hako, ngam nagadumat. Sinalbaga katulong. Apay adi na impan iti pagkulkuliktaan ti basurero iti basura. At damat gayam doorbell itirwar. O sige, talmagaman. Adda iti arubayan da ni Nana Agnes. Nakatalikod mo't. Sige na, talmagam, tapno tumalyaw dito eh. Sige nga Rod. Aday na. Umayon dito eh. Anya ka di iti masapulyo. Kwa Nana? Adda ka di scrap ana urnong yo dita? Kaya tiyo asawan, agdawat kayo kadagita adamdamagan yo? Ay kwa, gatangan mi Nana. Kasta ka di. Isumot lagayam nga inurnong jay katulong. Umay kayo! Ado, ije bodega. Angam, kasano ngay dagiti aso yun, Nana? Nakapagod da iti ayan ti kulungan da. Ala, umunag kayo. Ikilo yo analaing, di daksasaoran. Saan ka di ngagsasaor da itapagkilwan yo? Saan, Nana? Nasayat no kasta. Ilistam amin, nubano, ti kilo da. Sige, bantayan nyo nga rod ti panang kilo tayo, Nana. Talaga bantayak? Amok nga'y nukupitan nyo ti kilos ti basurak. Saan kayong agdanag, Nana? Saan mi akupitan ti timbang ti basura yo? Bayadan nyo kadimot laang adagos? Mga nudiyon to itatibayad na. Di kay madanagan, Nana. Bayadan mi adagos. Nalabas mat de jabak nang. Basura lang, madanagan na. Imbaga na asaurin ta ka no. Ay, pumanaw tala ko maitayan. Ngam sayang mat, taado mat ti inurnong ti katulong na ako, Nana. Inurnong ti katulong na, ngam inlakonan. Uray ano itid nanto iti katulong na tinaglakwan na. Sapay madanagan na sa urin ta ka no. Kwintaan na mo ta na imbag. Kasta dagiti baknang nga imot. No, sino pa'y tibak nang, iso pa'y ti imot. Iso siguro abimak nang, tapati sinti mo kat bilangon na. Amin ang naggatangan ta iti butey, kas kada plastik. Iso lang ti kasjay. Ngarod iso pa'y ti kabaknangan. Apayabas si tibingay ko ita nga Eric, Eddie. Nalayos nga minti akin baba pa sa titalon, amo. San ko na basol no nalayos? Basol mo ata binaybay am titalon. Gapo iti bagyo, iso analayos, amo. No kumatayin remedyo, di saan ko maanalayos. Saan matasisyak tinalayos ti talon na, amo? Adu ti padak analayos ti talon na. Basta,
Ited mo tikas itibingay ko iti napanatawan. Ang malugi ak mataa mo. Basta ited mo ti sigo na bingay ko, no kayat mo nga ituloy iti panagtalon iti daga. Lakay, apay nga ibagbagkat mo ti Eric. Ay, kurang kano ti bingay ni amo. Masapul an nayunak kano. Kasano adibasit, kat nalayos nga ro ti dadduma atalon. Dayta nga ron ti imbagakan kwa na. Ngam ibabawi na kano ti talon no kurang ti bingay na. Nalabas damat. Awan pa'y konsiderasyon na. Mas daawak man kadagita abak na. Manulaangan nga iti mabati abingay ta. No adala makitak asabali a pakitalunan. Umalis tan. Wan, nalabas da. Awan pulos konsiderasyon da. Apaya di ka bumangon, taintamanen aggatang itibote kan plastik, lakay. Madmad iti bagbagik, bakit? Nagburi-gurak sa. Sa painggatang ko itibagas kan masapsapul tayo dyan naglakwan tayo itibote kan landong. Madya talaga tiriknak. Sabalin samit da ito yan. Ala, tainak mangiremedyo iti kwarta. Tamapan tayo iti doktor. Alaman nga rod. Bayadan tanto, inton maimbaganak. Sige nga rod, lakay. Mapanak iji balay na Agnes. Baknang dayjay. Sigurado nga adda kwarta na. Sapay ko maata pautangan na ka. Nung ay saan nagpautang? Agpaspasara ka bareng pautangan na. Anya ti kunam, umutang kay ti kwarta. Wan kumatata. Masakit nga min ti asawak. Kasapulan mi ti kwarta. Aglang-langa ka di abumbay. Tapno umutang kay ti 5-6, ha? Da kayo nga min ti amok nga da kwarta na, tata. Umayak umutang para iti masakit nga asawak. Pangaasiyo ka di, Sana bangko dito'y balay mi. Ado ti kwarta nga maday di bangko. Kan pangalam nga iti pagbayad mo no pautangan ka. Makairemedyo kamin to, tata. Kada ka di trabaho yo? Aggat-gatang kami kan aglaklako iti basura. Basura? Makabayad ka diti basura, iti rinibo a kwarta. Adda ka di mautang ko, tata. Adda nga ron ijay bangko ti kwarta, kawan dito'y balay. Anyangay bakit? Adda ka din na utang mo a kwarta. Nakabangko ka no ti kwartada. Di da kaya't nagpautang. Amangan no saan ta ka no ang makabayan. Unay mo't dagita na baknang. Agyaman da. Tasaan nga isuda ti masakit. Kasano nga rod itan bakit? Mapanak ka da edi akaruba lakay. Barang adda na ira na akwartada. Imbag ano adda kwartada. Kat pada tayo matida marigrigat. Padasak laang barang no adda na ira na akwartada. Nakaumay ka, mat. Kan, apay akas lang mariribukan tilangam. Masakit ti asawak. Nagastos mi ti kwartami. Adda ka di mabalin mo nga ipautang kanya. Adda mo't basit kwartami. Adda ko mapangaramatan mi. Ang masakit mo ti asawam ako nam. Ay, utangam pa ilaang Ay na, agyaman ako unay. Napanak namin ije balay da Tata Victor. Ngam nakabangko ka no ti kwartada. Ay, imot dagijay ababak nang. Awan konsiderasyon da. Ti dakat agyaman, tanasalun at da. Ay, babawik nga rod anapan ijay. O sige, tainak nga rod alaan ti ututangam. Tapno maipan mo ti asawam, ijay ospital. Umaykit din umututang iti kwarta, di basurero. At naayamot pagbayad da. Nagturadan nga umay umutan. Saan ta matabumbay ngagpapautang tapno umay da ditoy? Mas daawak kadagita ang mamirmiraot. Awan babain da. Iraman da bay da tao itirigat da. Kasano nga tantibiyag da kita? Awan bibiyang ta kadagita at tao.
Awan mo't kasapulan ta kadakwada. Uwan mat, anya ngay kumati pa kasapulan ta kadagita. Adda ka matan dito'y arubayan niyo, pare. Naimbagan ka din. Uwan pare, agyaman na kiti impautang mo akwarta Iso ti inaramat mi nagpa-doktor. Tinapatag kat naimbagan ka, pare. Imbag pa itipada marigrigat. Makatulong itipada na. Ngamdag itibak ng akaruba tayo. Ay, pulos. Numapadasan da kumamot ti agrigat, tapno ang muda. Kastamot ti magbagbagak no daduma. Di kumamot mapadahasan da ti agrigat. No ka di agrigat da. Tulungam ka di ida. Wen, pare. Narigat met no makabahasol da tao. Uray siyak matkindi, pare. Si dada anak mo't at tumulong. Kaya't kulaan, amaleksyonan da. Apa yan lakay? Nagpuskol ti asok nga gapo di ta baba. Data dito yung maikadwakad sa aran. Apay nga kweso, ada ka di puor iti munakad sa aran. Nagpuskol ti asok. Diyak makaang. Uray saka, sakmat makaagas. Maur-uram samot ang tinarangagdan. Kasanuta makababa. Tumanaw tayo ti tawa tagpa-arayat. Sige, sika di ta banda. Dito yakmet. Naimas to'y lining taamais pare. Wen, pare. Isungaron nga inayaban kayo tapag sasangwan tayo. Kat jay dakal akaldero tinangilintaan ni bakat. Adupay dito'y, mangan tayo laang. Agkurab tayo kidi ay iti mais. Uray mais lang ti pagsasangwan tayo. No ado tayo amangan, mayatlat ta. Tulong! Arayatan na kami, karuba! Mga gyuday jay. Araya! Nagpaiso. Agpapaarayat dagiti bak nang akaruba tayo. Na kami! Intay tulungan ida. Sige, hintayon. Tata Victor! Ibarsak mi da ito'y tali. Igalot mo di ta balkonyo. Ta iso ti pagtalaytayan nyo abumaba. Pangasiyo, tulungan na kami! Sige, tata. Nulakid di maigalot yo. Da kami ti umuli, baban iti tali. Darasan yo, tata. Uwan barok! Ibarsak yung arugan si talay! Sige, tata. Darasan tayo. Tani, asidagan ti apoy. Agyaman kami unay kada kayo. Noawan kayo, natay kami kuman. Pakawanan da kami kuma, iti madi nga aramid mi. Manipod ita. Agbalin kami na nasaya ta karuba. Agbaliw kami ni Timadi, akababalin mi. Titulong ama ipaay iti kaaruba, ada nasayaat asupapak na. Ngam no imot ka, di kamat mangnamnama. Papagayam, titan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Canbian. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.